umuryango utabara imbabare Croix Rouge wavuze ko hafi miliyoni imwe y'abantu bataye ingo zabo muri Somalia na Kenya bashakisha ibiribwa n'amazi mu gihe amapfa yarushijeho gukara mu karere ka Nzarika yugarije. Icyanya cya Yangambi mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'ikibaya cya Kongo muri iki cyumweru cyakiriye inama y'impuguke igamije kwiga uburyo bwo kubungabunga ishyamba mu karere binyuze mu mishinga itandukanye. Icyo ni igice kimwe cy'inama ku bidukikije iteganyijwe mu kwezi kwa 10 i Kinshasa. Umuryango ushinzwe kumenya ibijyanye n'ibihe ku isi urasanga ubushyuhe mu nyanja buzakomeza kuzamuka kuri iyi myaka 3 ikurikiranye. Ubwo bushyuhe bikekwa ko ari bwo buteza amapfa mu burengerazuba bwa Afurika. Abagore bo mu ntara ya Tigray muri iki cyumweru bizihije ibirori gakondo byo muri Ethiopia bizwi nka Ashenda bitewe n'uko batabashije kwizihiza umunsi mukuru kubera urugomo mu karere kabo. Muri Afurika y'Epfo abanyeshuri 90 i Pretoria babonye uburyo bwo gutera ijisho ku bibera mu byogajuru mu biganiro by'ejo kuwa kabiri n'abastronaute b'Ubushinwa ubu bari mu cyogajuru Shenzhou 14 kirimo kuzenguruka umubumbe w'isi.